Reka nongere ngaruke turebere hamwe ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 wo ubwawo umaze gutangaza yuko rwose umaze kuba wava mu mujyi wa Walikale. Walikale ni agace ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni agace rwose izinyeshyamba za 23 zimaze iminsi zigaruriye, ariko zatangaje amagambo zigira ziti kuba twarevuye muri kano gace suko rwose bakadukuyemo ntibababeshye cyangwa se ngo baze kugira ibindi bintu bitangariza, ahubwo ni muri nshingano cyangwa se ni muri bimwe mu gukora ibikorwa cyangwa se mu kugaragaza ko bari kwemera nabo ibiganiro hagati yabo, nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi yari yarakomeje kwinangira ariko nyuma akaza kubyemera. Ndetse ariko muri iyi minsi inyeshyamba za 23 zagaragaye nkaho ari zo ahubwo ziri kwanga ibiganiro bitewe n'iminsi bagiye bapanga yo kuganiraho hagati y'umutwe wa 23 ndetse na leta y'Kinshasa kugira ngo barebe ibibazo uburyo byakemuka. Ndetse rwose izi nyeshyamba za 23 zamaze rero kuba zirekura kano gace, ndetse ngo biteguye no kurekura n'utundi duce tumwe na tumwe bafashe mu gihe ibiganiro byaba bigenze neza. Wowe icyo usabwa ni ukumwandira subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubagezaho mujye muhitamo mwakira notification twishyiraho video kugira ngo ibintu bijye bibageraho. Ariko by'umwihariko nawe wamaze kubukanda subscribe uruha agaciro. By the way, reka twihute tudatinze turebere hamwe biri kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ari amakuru agezweho kano kanya muri iri joro. Izi nyeshyamba za 23 zimaze gutangaza yuko rwose ezo zamaze kuba zirekura uduce kano gace ka Walikale, ndetse rwose zinavuga ko ziteguye kurekura n'utundi duce twigaruriwe, n'utundi duce bamaze kugarura, bamaze gufata. Ariko baje kuvuga guti ati zino ngabo za FARDC zagaragaye zikora cyangwa se zikunda kubeshya cyangwa se zikica amasezerano, nyuma yuko baje gushyiraho agahenge, ndetse izi FARDC kaza rero kugendera muri aka gahenge, ndetse igatera zino nyeshyamba za M23 ikagaba ibitero. Abatari bakeya baje rero kwitaba Imana, ariko icyo nakubwira cyo ingabo za M23 ingabo za M23 zamaze kuva muri kano gace ka Walikale, ariko impamvu zivuyemo suko rwose FARDC yaba iharushije imbaraga. Urabizi ko bamaje kurwanira hara mu marembo y'umujyi wa Walikale, bakabanza gufata ikigo cya gisirikare kizi ngabo za FARDC, ubwo ni ingabo za Tshisekedi. Baraharwane bikomeye cyane, ndetse bapfira n'abantu benshi, amaraso arahamenekera. Ariko n'ubundi bije kurangira ko bagaragaje ko bafite umutima wa kimuntu, ndetse kwemera kurekura agace bafashe. Izi nyeshyamba za 23 zishobora kuba noneho baro igiye kuba yajya hasi bitewe n'iki gikorwa zigaragaye zikora, zigafata agace zitarakamaramo n'iminsi zikongera zikakarekura. Ariko ibi bivuze iki kuri izi ngabo za FARDC? Ese izi ngabo za FARDC zo zitekereza iki ubu ngubu? Bamwe mu bazi iby'urugamba cyangwa se bamwe mu bazi ibya politiki rwose bamaze kugenda babisesengura, ndetse bavuga yuko rwose izi nyeshyamba za 23 atari zo kwizerwa bitewe n'ibintu zakoze, ndetse n'umuvuduko ziriho na tekinike zikoresha kugira ngo zitsinde urugamba. Ugereranyije abasirikare ba FARDC uburyo baba bangana, ukagereba n'izi ngabo za M23 ni bake cyane, nta n'icya kabiri cyabo kirimo, ariko tekinike tactical bakoresha iri hejuru cyane bitewe n'umuvuduko baba bariho, ndetse n'uburyo bagenda bigaruriza uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Bamaze kuvuga rero ko ashobora kuba ari umutego izi nyeshyamba zaba ziteze igisirikare cya FARDC cyangwa se Antoine Felix Tshisekedi, kugira ngo zibashe noneho kuba zahita mu gihe yaba amaze guhomba abasirikare benshi, noneho ubu ngubu byaba birangiye, ashobora noneho guhita hananuka ku butegetsi. Antoine Felix Tshisekedi rero nyuma yo kwemera ibiganiro nibwo hagaragaye ibintu bisa nkaho mu 23 ahubwo ari iri kugorana. Ndetse ariko hari amagambo Antoine Felix Tshisekedi we ubwe yatangaje avuga ati n'ubundi murabeshyira ubusa, ibi biganiro biraramuka bitagize ikintu bibyara cyangwa se ngo hagire ikintu kivamo, n'ubundi biraba iby'ubusa. Njyewe ubwanjye ndabamenaho umuriro, dore ko yamaze guhuruza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uyu muperezida yamaze no kugenda agaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu
kibi ndetse kandi nacyo gihugu gikomeje gutuma umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uba mukeya, bitewe n'uko rwose umuperezida akomeza kugenda abishimangira avuga ko rwose igihugu cy'u Rwanda kigira ingabo zirenga 30,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwana ku ruhande rwa M23. Si ibyo gusa, amahanga yose yamaze kuba yafatira ibihano kino gihugu cy'u Rwanda, ntago byoroshye bitewe n'umutekano mukeya uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.